postupak je svaki put isti, identičan. Znači, taj policajac koji nosi taj neki skener sa sobom, on da moj pasoš na taj skener i kad da pasoš na skener, on jednostavno se iznenadi, tamo je vjerovatno neki podaci, ne znam o čemu se radi, i odmah kliče tu neku svoju službu vani, saopšti moje ime i prezime, datum rođenja i to, i onda kad oni njemu nešto odgovore, ja ne znam o čemu se radi, onda on kaže, vi idete sa mnom. I onda u većini slučajeva me izvedu, znači izvedu me tamo u policijsku postaju, ali evo par puta se desi, evo sad isto je bilo, izveli su me tu u jedan prazan kupe, poklicali su nekog inspektora, ne vem, koji je prišao, tamo pitali su me kad sam izašao zadnji put iz Slovenije, kad sam ušao u Sloveniju, gdje mi je adresa, gdje sam radio, tačan naslov. Ja njima kažem da ja tu svaki put kad prelazim šengensku granicu, svaki put im dam sve iste podatke i ne razumijem zbog čega me tu maltretiraju.